Kingaldo iti pagmasosyanan ni Santa Iglesia, ing kapigaganakan kang San Alfonso Maria de Ligori, Obispo at Doktor ng Santa Iglesia. Kambeda po din kaya katamong pansarili kapag nasanin ka niting misa, pakiabetala naman po din makatuking intentions. Ing kapasalamatan na po ni Mayor Rodencio and Mrs. Daisy Gonzalez, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Sally Francisco Seller and family. Kapasalamatan na naman King Aldonong Kebaitan, Nelia Samson. Special intention, Dietz Anita David and family, Engineer Jesus Punsalan, Gemma Lumba, Ning Torres, Mayor Teddy Tumang, Villamor, Resalina Tolentino and family. Para king malalagwang kapaldanan dari, Feli Ortega, Brother Pat Ahos, Rolly David, Felipe at Corazon Pajardo, Megan Centeno, Elmi Ronquillo, Mark D. Kleiner Bayani, Ranilo Dirit, Belia Trinidad, Michael Alfaro, Espiridion Kayanan, Alaysa Rain Tulio, Bianca Marie Santiago, Joy Manalo, Mark Antonio. Para kinalananggang kapainawan ng Kaladwadari, Domingo Senior, Ricardo, Caridad, Domingo Junior, Elena, Heidi, Jose, Vince Lawrence, Mina, Mercedes, Hilario, Milagros, Wilma, Ivan, Natividad, at ding baldang kaladwa king purgatorio. Puntam kitagyunig pam poning anak ang poning banal Espiritu ingginuman tabiya kaya kayo maya pa abak po kaya kongan kaniting aldoing Santa Iglesia gaganakan ni San Alfonso Maria ning Ligori kapatad siyang tadring kaya katang kasalanan bata mga intulid magmasusi kareting banal misteryo. Ginui kang memili kang San Alfonso, ban maging obispo at doktor ng kaya kang Santa Iglesia, Ginoo pakadudo. Ginong Jesus, ikang tikyan na bakas San Alfonso, kingalang pagal, at mitmong kapibabatan na pamanaral kareng kadudo, Kristo pakadudo. Ginui kang mibili kareng amanong maglapo, king kabyasnan kareng labi ng San Alfonso, Ginoo pakadudo. Ing Diyos sa lubos mayupaya pakaduluan na katamo,
at king pangapatawad da rin kasalanan tamo, idala na katasana, king biye alanganga. Manalangin tamo. O igbaming mayupaya, pasulungan may ngalang likat, ingkaya kang Santa Iglesia, kapamilatan ding biyering kaya kang santo. Ipagkalog mo sana kaya kaming grasyang makatuki kang San Alfonso ning Ligori, king kayang marugod a kapag malasakitan, para king kaligtasan ning tao, at kapamilatan iti, akwaming makapakiraki king kayablasan na karin banwa. Iti adwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Mamasang iba't king libro ning propeta Jeremias. Nga nakanako ning Ginu, munta ka king bale ning magtatalo, karin ko ibiye ing mensahe ko keka. Inya minta ko karin at ikit ke ing magtatalo, gagamitane ing metong aparugang king keyang pamagobra. Ning ating mayayakit a depekto karing kasangkapan agagawa na. Kuwana ng pasibayo ing pila at iubog ne kaniti ing aliwang kasangkapan. Kanita nga nakanako ning Ginu. Memalen ning Israel. Ala ko waring matulid daptan ke kayo itang daraptanan ning magtataluking pila. At kayo karing gamat ko nung makananong inggabon apila at karing gamat na ning magtatalo. Ing amano ning Ginu. Mapaladya ing taong sa saupanan ning Diyos ng Jacob. Puryan niya ing Ginu, puryan me ing Ginu o kaladwa ko. Puryan ke ing Ginu kabang mabiye ko. Dalitanan ke ing Diyos ko, king ke kabaning biye ko. Eka manalig ka ring mamuntukan a tao, o king nino mang makapagligtas keka. Kamatera magbalik laking alikabok, at king aldo iti, ing sablang balak danggawan, miyangganan. Mapaladya ing sasaupaning Diyos ng Jacob, at manalig king Ginu akeyang Diyos. Ing miglalang king banwa at king yato, at king dayat malat, at ing sablang at tsukarela. Babyelang tulak in puso ko, ing turo mo, babye sala karing mata ko. Mantabeya kaya kayo, pamipasyag king maya pabalita agpangkang Mateo. Jesus nga nakareng kaya kaldan, ing kayaryaning Diyos, kawangis niya naman ning metong alambat, ay natsara king dayat malat, menikwayang sari-saring klaseng asan,
inyang mabayat ne, ginuyod deng sinaka ring magdirigo king pampang. Linuklukla at pikakawani dala ring asan, tinipon dala ring maya payasan kareng karelang lulanan, at inugse dala ring asan ay ramadyaring apanganding tawo. Makanya ning mapadyari king kapupusan na ning panawon, datang daring anghel at ikawani dala ring mga rawak at tawo, kareng mangayap at yugse dala king mikakadukong pugon, karin na tumangis at mitigis ay ipan. Aintindihan nyo ing eganaganang yan, nga nang kinutang Yesus kareda. Aintindihan mina ngarang may kibat. Inya nga na kareda, nung makanyan iting burinang sabyan king balang eskribang kikidada king kayarianan ng Diyos. Kawangis nening metong amibade-bade, miduduwal karing bage bayo at dawon king kayang simpanan. Inyang hayari na nalang seditang Yesus dating tarimhaga, mekoya king distritong ita. Ing mayap ng balita ning kekatang kaligtasan. Mayap abak po kaya kayungan. King pamakiramdam king talimhagang IT, bala mo naman makatakot siyang pakiramdaman, and to imagine it, bala mo naman makaligalig yan namang pilubluban. Uling kagad ng sabyan nga na ikawani na lang ng Diyos, reng mayap ang popang marok, at yugse na la ring marok king mikado kong api, anong nuka rin mitigis at tumangis laipan. Pero badyo po, ing kaya katamong ebanghelyo, tungkol yaking lambat, eneman mo tungkol ketang pamikawani, tungkol yaketang lambat, anong nuka rin titipunan dongan ring miyadiwang klasing asan, sari-saring klaseng asan, at king pamanipon kareta, nino'ng mga wani, adiway tamo, nino'ng manusga, adiway tamo, nino'ng mga wani, itiya lang adiwa, nung adi ingapong Gino. Kaduguran kong kapatad, king kaya katamong pamibiyebye, as na mo rin ka-importante iti. Kaya nung lawanyo, nga nang sinabi ng ginutang Yeso Kristo, kareng makiramdam kaya, nung tunay yung aintindihan nga na, bado yung piyabe, ing lawon ang popeng mismong bayo nga na, ing luma ang popeng mismong bayo. Ang tinamong sabihan ni ginutamong Yeso Kristo, mabiyasa tamong titipunan, ing miyayariwang bage-bage, king kaya katamong pamibiyebye. Kaduguran kong kapatad, king biye as ng ka-importante, na mabiyasa tamong manipon. Manipon adi pibandyan, nune manipon kareng bage-bage amayap king kaya katang mismong pamibiyebye. And sometimes it is also unavoidable, anong nuka rin, na manala ko, tinmuring marok ang malyari king kaya katamong biye. Pero badyo po, nung lawanyo, king kapupusan, they may also be helpful. Makasahap naman po minsan, ring minsan na yung mga santing ang malyari king kaya katang pamibiyebye. Bakit? Magin lang leksyon kaya katamo, at mo maging leksyon, magin lang dalan kaya katamo, ban maging matibe, ban maging masikan, at mas ladong maging matatag, king kaya katang mismong pangatawo. Kaya nung ating mayap ang popang marok, king kaya katang pamibiyebye, nung ating masanting ang popang matsurang malyar, king kaya katang pamibiyebye, just keep it. Just keep it. Eko po kagad nangaus kene, nga naping sasabi nitang metong karing talimaga, iyo kagad pupuputan itang mga tsura, uring po tanong piputan mong ragli-ragli, andyang po tapating mayap kaya ka, malapot siya naman. Be patient enough. Be patient enough. King kaya katang mismong pangatawo. Uring kadupa na naman, ning mismong sinabi na ning mumunang pamamasa, ing gamat tama tsuya king magtatalo. Ing gamat tamo at tsuya king patter. King tagagawa na ning mismong
paso. At uning ya, ing mismong makitalan, king kaya katang mismong pamibiyebye. Paboren yung sopa na katamong ulman ni nga pong Ginoo. Karing mauran, karing mayaldo, karing mapadi, ampong karing masakit, ang madiyari king kaya katamong biye. Uning tandanan nyo, king pamagmodi na ni nga pong Ginoo. Akit tamo, ampong apal to na kaya katamo. Ing mayap kaya katamo. Kapamilatan na ning mismong pamakyabe tamo kaya, king pamagulma ng masarese, king kaya katang mismong pangatawo. Tandanan niyo po, bala mo, polkadats tamo mo po. Eta naman purong maputi, eta naman purong matuling. Polkadats tamo mo po. Pero kitang panga polkadats sa ito, tandanan nyo, ingapong ginupamurin, ing mangibabo, king sabla-sabla. Ing kaya pa na pamurin ng Diyos, siya pamurin ng mangibabo, king sabla-sabla. Atin man marok o mayap kaya katamo, atin mang masanting o matsura king kaya katang pangatawo, king kapupusan, ing apong ginupamurin, yang bahala, king sabla-sabla. Uling mayap ing Diyos, apakaya pa nakatamurin, at king kayang mismong ganaka, retang marok, ang popang maya pa mga palyari king kaya katang pamibiyebye. Aso pa nakatamong, mas lalong maging mayap. Talakad tapo. Kareng balang kayadwan na ning pakibat tamo, ginoda kayanan mo king kaya kang kabiyasnan. Para king Papa at ding sablang obispo at pari, antinaning ding sablang uring tao, mayayaos laking Santa Iglesia, pagsikapan desa ng dinan pamikatagon, at asaw pa ning balang metong magkamit king ligaya ning banwa, ipanalangin taking Ginoo. Para ka ring anggang pamontok ning gobyerno, tandanan da sana, ing misa na yaldo, ing anggel ning Ginoo datang niya, ban ikawani no ring makatuliran karing marok, ding matamad, ding alang masabal. Pag malasakitan do sana ding karelang sasakupan, ban miyabye karing mayap ablasananing Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Para karing hanggang daralan kasakitan, mi pagkalubsa na karela, ing tunay kabiasnan, asumaop tuklas, king makasalikot ng pibandyan ng Diyos, king karelang kasakitan, ipanalangin taking Ginoo. Para kaya katangang makatipon keti, pagkapilitan tasa ng gamitan ing sablatang kagiwan, at ing balang upaya at gelingan tamo, batayang apiho ing be alanganga, ipanalangin taking Ginoo. Ngeni aduan taming sarili tang kapagnasan. O mayupayang igpa, king kaya kang kabiyasnan, alakang patugot mititipon, kareng balang metong at metong kaya kami, mangayap man ang popang marok, ipaniga po mi kaya ka, sopan mo kaming mabiyasa, king kaya kang kabiyasnan, bang kanita king kaya kaming pamibiyebye, mabiyasa kaming makipanipon na kadupaning kaya ka, iti adwan mi kapamilatan ng Kristong Ginoo. Kami
Manalangin kayo, kaluguran kong kapatid, baning kanako at rengke kayong dawon, maging katanggap-tanggap larapaning Diyos, sigpang lubos mayupaya. Sana'y initing daw karingganot mo, kay kapuri kaligaya ng kailag, ikatang kasaklanan ng nabilog na Santa Iglesia. O higpaming migdalang, palablaban mo ring puso, miking espiritu ning kaya kang lugod, kabang iyang pang minareting ayon kaniting kapiesta ng San Alfonso ning Ligori, ami tagulaling king Biena keka, king Eucharistia, iti adwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi, ginuman tabiya kaya kayo, iat nayo ring puso yo, pasalamatan tayong Diyos sa ginuta mo. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan da kang parati at numan karinoig pa, Diyos, king alanganggat lubos mayupaya, pagkadugme king Santa Iglesia, iting piyesang parangal kang San Alfonso, agyagan mo kami kapamilatan ng banal ng biye, tuturo mo kami kapamilatan ng kayang pamanaral, at babiyam mo yung kayang pamangandong bilang pakibat ka rin kayang panalangin. O rinita kang bering sa blangkoro ring angiles ka rin banwa, daradit ming kayang ligaya, dahil makiabi kami kingalang tuknang dang pamamiya kapurian keka, kabang aming ang sasabi, banal, banal, banaling Ginoo, Sa malapaya, nitong banawag ang ating kaya ang ligaya, o sa ating gastos katasan, papalad yung naraan ang nagbinig o sa ating gastos katasan. tunay kapin banaloig pay king panibataning sablang kabanadan, o dinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingain king Espiritu mo, ban para kaya kami manyari lang katawan at daya, ning ginuming Yeso Kristo. Bayami daon kusang loob king pamaylas at kamatayan, kinwaning tinapit pe pasalamat yakeka, piraso ne, at binyene ka rin kayang disipulos at ngana, kunani iti kongan at kananie, uling iti yung katawan ko, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay baning apunan, kinwaning kadis, pasibay pe pasalamatan nakat pinuri, dinwang ning kadis ka rin kayang disipulos at ngana, kuwanan ni iti kongan at minum ko kaniti, uling iting kadis ning daya, kuing daya ning bayo at alangang tipan, amibubu para kaya kayampon para ka rin sabla, ban kaya mi patawaran na rin kasalanan, daptan nyo iti king pamigaga na kayo kanako. Misteryo ning kasalpantayanan. Cristo Medea, y Cristo Sinumea, y Cristo datangya, Iniangin ning gaganakan mi oig paing kamatayan at pamanyobli ng mebyan ning anak mo, daraon mi kaya kay ting tinapyan ning biyating kalis ning kaligtasan. Ngan ming pasalamatan kaya kayong pepadirian mo kaming matampang tada kadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamwa mo, king kaming ansanang misulusudo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami ang timong metong ning banale Espiritu. Ganakan me oig paing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban mi ganap yaking lugod, kambiyan ng Francisco kaya kaming Papay, Florentino kaya kaming Obispo, at ding sablang pari. Ganakan mo da naman ding kapatad ming Pepay Nawan at maninayang subling miye, at ding sablang mayango na biye. Tanggapan mo sana king maligayang mong harapan. Pakadaluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biye adanganga, ban kaya benang Mariang Birhenin Duning Diyos, kaya benang San Jose kayang esposo, ring apostol at ding sablang banal, at tinupad king malmong kaburian king kaya kabaning panawon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristo ang kaya kang anak. King kapamilatana, kambenat kaya,
igpang mayupayang tutu kagum ning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king ngalanganga. King mit mong kapanaligan at lugod, maus ta, king pa, karingamanong tiro ng Yesus, kaya katamo. Igpami. Isang balik datang kaya kami kaya rin. Ipamin ko ang naging mo kaya kisulit pa ito. Hingka ka ng linking adorto. Ibiyam mo kaya kami linking adorto. Ang po yung patawad mo kaya kami insala mo kaya. At yung pamamatawad mo kaya kami kasala kaya kami. Mga mo kaya pa isaw kang tukso. Inikapos mo kami sa blang marok. Ikabos mo kami o ginuking sa blang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupaning pakadudo mo, parati king mikabos king kasalanan, at miligtas king sa blang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya kang kayariyan at kayo pa yan, at ang ligayang manggaman king ngalangang. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostoles, yung kapayapan lakwan ko kaya kayo, yung kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa babalikdan ng kasalanan mi, nunelawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mi ang bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabiyempon magari manggaman king ngalanganga. Kapayapaning ginuman tabi sa kapilan man kaya kayo, ipakitangin ng pamsan metong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kongan, kapayapan, kapayapan. Niyo'y Kristo yung kordero ng Diyos, niyo'y milalako king kasalanan ng yatu, nuwa na rin mayaos king apunanan ng kordero.
Siklod tampo para king Horatio Emperata, king panahon ni masipit akagutkutan king West Philippine Sea. Advantamo ing grasya ng Diyos, king kapamilatan ding panalangin ni Birhen de los Remedios, ban kampilan at ipamingwane in labad tamo, nga tamong manalangin, itamongan po, o Ginoong Diyos, alubos may paya, bigla lang king banwaha at yado, king biga at karing dayat alat, baga na kamo kaming balikdan, ikaming anak mo, kareting isla ng Pilipinas at oknangan mi. Ang ini bibabalot king kagutgutan, dikil king dayat malat ng Pilipinas, bandang albugan. Manalangin kami kaya para king kapayapan, kanitang dakering isla at danaman mi. Manalangin kami banding pamayamano, dikil kaniti, mi pakibatan la, king kapamilatan ng justisya at kagalangan karing karapatan ding tao. Manalangin kami king alasan ng kasira na magawa, karing kaya kaming lelangan mo, king dayat malat mi, asan corals, at karing kakarinanda. Manalangin kami para karing kaparaming Pilipino, ang magbante karing isla at dayat malat mi. Ilisya mo la karing natural at gawan taong sakuna. Malugod at Diyos, ikay makapagmula lang miglalang kaya kami, ikay maganakang babye kami karing mangayap abagi. Itubod mi ingke kang banal na espiritu, ning kabiasnan at pamananastas karing pamuntok mi. Ban masampad ding ari ng lunas iting krisis. Kambiyan ng tetagan at king itindiwa ni pamiadwanan amano. Sopan mo kami nga manatiling tapat karing amano mo at papamintong pane king kaburian mo. Itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Lalam na po ning kiyakang kayampunan, magsakdal kay magkanlong kiyako, o banal ay indunin Diyos. E mo sana pisasawili ng aklis mi kiyako, karing pamangailangan mi. Nune pa naman ikabos mo kami karing sablang peligro, o maligaya at kanuwanan na Birhen. Santo Cristo del Perdon y Caridad, Birhen de los Remedios, patulunan mi. Talakad na. Manalangin tamo. O igbaming malugod, inubog may San Alfonso anting metong atapat a ministro at talapanaral ng Eucharistia. Ikesanang maniwala kaya tanggapan miyang maralas at ibiyemi kaya kayong kapurian na ilang kupas. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Ginuman tabiya kaya kayo. Bendisyonan ako ng Diyos sa lubos mayupaya, ingigpayng anak, ating Espiritu Santo. Ing misa mi dawon ne umetam king lugod ng Kristo.